Nagabenta ki khubor baman kasngi pet but subscribe ya u Anthony. Ba Esron Marwen ulapan menapat ba eladi bo unmi syakmat banyakun ya ki election MDC nanong thamai kum ukertong shimen yathu utei ukertong uban yang election HADC. Uba Esron Marwen ulaong ka jingmi syakmat banyakun ya ka MDC election kalong ka jinglong jingman ha ka district council. Kala hiardor bar kabor jang ka district council kala nang telot lami ka kentian balai ban penduk no ya ka district council. Kanongrim utei ukertong ubalawat benya bagi pahat ba katni kim da don shu ya ka jingshania ka dauba ka jingdon jang ka para 12A karkum ka sandur balayo ya ka takabor jang ka district council lingba ka sik schedule. Kabor ka long hado kata ngiyo bantawan halor ka kendau ka syam. Kajing do bor kajing sensyar ban ai bor administrative powers ya ki sim ki rangba snong kajing do bor ka judicial powers but ka we ka benta ka day ka financial powers ha ka ba ka district council kalala ban lum ya ki khajna ba pher namar ka day ka jaka jong ka council ka don hok ban lum ya ki khajna ba pher but ka we ru ka ban issue ya ki ne ka HADC kamdon bor ya upod usam katkum kapara 12A. Nilayo i menta haba pinbet ya upod usam mano balong try basoy ya ka stand settle agreement but kari India yathu uba ES Marwen. Hatu kimday kita ki arpsantali ki state ki bahab hapo ka shatri jong ka FKS haba kud mano balet pinbet put pinbet sam. Hatu omday ka sorkar jala lalong thek kumba unong shongwai ulet pinbet ya uput usam jonggi trying. Kani kadai ka way ka baka district council kamyo banet tuklar. Karukom bha pisa ya ka mangtingka pinpen ya ka jingti dawyong katno ka jingrem ki chalan jonggi dawyong habapet bnya bha ka jaka kadai jong ka district council. Ha kawai kaliang utay ukertong shimet sngotenat pat ya ka jing keno kentho ki sengsan bar kinong mikmat pat ba ki kertong shimet ki bayakun election ki longkum kitu ki briu ki bamdon uniform ni ki baphong tang kabanyan kumbakran UMLA pra na maulai. Uba Esron Marwen uyathu dangla ukertong shimet udon pat ya ka nongrim namar shet kala ya ki pat ba. Bat ulala banyasno bat no ru haba ha district council ompat don kaan kintiap seng. District council na imar pokando. Kata kajing keling papan keling. Trading for tribals village club ini kita itu buat tambah kuat tiap siapa itu. Trading for tribals village club ini kita itu buat tambah kuat tiap siapa itu. Untuk kalau pak itu untuk state government resign. Ambil baju penju kau independent candidate. Apa district council? Ikan juga jompi pemahaman kampung terai kemampuan itu. Nomor balik kemudian keadaan berkentepsen mengedai kata. Jadi kata keadaan mengedai berkentepsen kemudian. Nomor balik yang mengira terlihat lada bimi kue mak ya presiden kemana reaksi terlalu jauh ulah balik cenur tak kata macam kun cuma tak apa ngai iba dalam independen kujui dalam di parti kujui nama apa pun itu di parti itu diberi kandidat balik yang paling parti rasai mau pendiri mengecil ketep sen di media mentah tak mengucui belakang tiap boleh kesej Kita tahu deh nanti bila punya itu juga. Tinggi justru konserle kemudian jumlah kan. Nama boleh mungkin kita berkenti nama sekali kesehatan kan perlu kemudian itu dah. Kita tahu mengapa akan percaya bagi kini jika dilihat di PBB atau bunuh parti kemudian dikontra, kita kunting. Nama boleh pernah teman-teman akamnya ki tidak dilanjut. Tak tahu orang mentah, kami kandidat independen kandidat itu langsung mengayalah nomor pasca. Batal jimi cuma pemimpin dan mata mereka kami pun mai konstitusi itu. Ini pandemi parti berjuang tidak independen berjuang. Nomor apa tidak ada bantai kami kandidat dan teracok. Cuma kiri kejual nomor pembangunan. Kita anjing keno menong
sakti uniform atau banyan na yung sakti po ang yuk te wat mo mali jongka moral yung tay yung kini pedan di po banyan di kami ngakwa ang supansay kutian mo kelma wa uniform pangday tangka sakti po people ada kepenyan dan uniform po sports no kita kata orang Henry kalau cinglong ini kalau mah itu perform dekat sakti belayo pai uniform mungkin kelihatan lupa imam frame yang tak sentur menurut ketre dari mengi maupun bagian ni mission di kelekor pengirai kita tadi mungkin dengan kandidat ninyo uniform saya ninyo dekat ikhtiar berjengi kepangi ini pensyambulan tentang dia dekat mengikut autonomous district council kemudian autonomous district council kemudian ketika pas insya itu adalah dia kalau tak nyoman insya itu adalah dia ketika mentoy benar district council kata aku baik kecing mau cuma nama apa lagi kami kecing kami kecing don district council rasa itu mereka berempat ya berarti terus turun peluang kita dapat itu di powers di pengomongnya komentar legislative powers kepada yang berkonomor bangsa mereka yang ada pada mau kendor siap dan adalah selainnya kita bijing kita kebor tempat bangsa mereka kita untuk itu sebelum sebelum jumpa kita ayah asal kami mengobrol ketika senggur orang kusnam dengan tarasi aku akan Islam pemain besok pipi baro ya kepala ya dibayi masem ya kijor ya para musuh bukan suensin pemain ya sendiri berapa away terkantam itu dia itu lakukan enam dan cuma aku punya kon itu dengan selection minta ganti te kajimi cuma sedemi election kalau ngalor ke nomorem keba ngalai bat ngala perkat seni bahan hak ba mapet ya kami jumlah jumlah khusus kau sejuni hak ba kanami lagi sini kanang yardor kebor juga kanang tolak bat bun ru ilami kenten ba mau beli bentuk khusus council tiala kata kanang rem ngalale kowe ka research semua banjir hak luar kono kanang rem khusus council bat ba kami kemudian syuk jenisnya kadau ba kalau mah kejingdan cuma nih kalau 12A kita diperlukan cuma kita mau dibayarkan mentah keti kita laju ya keren siapa ini aku ba kajing i jongaru ke root cause of the problem jong bersih council mentah kete kejing telat ba kejingdan jong ni usok berdot bangi ke jingdan jong ni ke 12A nomor paling umumnya pendapat katkum kasendur kepala ke district council kayo yang terkebor dan baka schedule ni bala kabor karong kebaklan itu kata-kata kebanyakan apa dia legislative powers niyo bantawan halor kakendo siap lajong traditional practice ini custom ini niyo bantawan halor kata kebaar pa ka administrative powers kani kaweru kepada panai bor kisin ma kepada kang pasnong kemudian tata kebalai pada kepada judicial powers habang ilala ban bu ma yang ilagi jong kita kikut district village council ma ber bakawe pagbentar pada financial powers hak district council kalala ban ma ban belum kita ke khajana rupiah maka dia kerja jangkat kadang belum khajana rupiah baru kau ke isu ya ni kibati marpo kondom bat kau kolong ban aku badai bat kejing bah kata kemang tengkaru nang council kadang nama ngapet bah ngapuliapnya kata bat ngai bah nang lembah consolidated fund of India kani ka district council kalapan akwai kani ka fund jongka nam bentara jing menteri kampung district council berkepakadu dengan developmental powers kani kepala kila implement lagi projects ini bawan maksud kami kila implement projects
What ika financial lo bade bisa tingkat ila akan apply direct siya sarkar kami namun ta kajinon kang gojoka. Te halor kami naman ko mai i bajimi jong naman ta siya bika jingikul hakba kami ka nang ta election in DC. Kadi halor kata kan nomrem kajikwa jong ako manwen ya kami ka para 12A. Katari ka nomrem basya ko pamayan. Nama apa kajing don cuma ni produk terbaik kalau pendekor shipun syah yang izin dari kami untuk council penak baik kian kayak ke orang kata para jual ke orang ke orang bak minum kian ke begitu ku jom ke state bak jom ke council kan yap ke jom council kan ke jom state tekan ni ke Indonesia bah ni ya council lasen lah rule mau lah banyak dari state legislation kebangi orang kata mau mengihat government ini dan district council affairs. Tiada ni berkini ngai iba kini kejindon sebagai peratu FA. Ngai iba hak badai berkendat diopor usah. Manu badai berong terai sign ni standstill agreement berkerin dia. Atau kemudian kita lihat di state kita di absen di state iba apa pekerja juga FBS. Henry hapakut menobali pendet pur pendet sam atau kemudian state government kalau tik kumbang nong songwai ulit pendet yau pur sam lebih teraya. Tikani ketika wait baka district council kami ay kalati tuklar kabaan harbade berkenika isu itu license kabade ng katanika onset mine extraction ng GT marpo kondo. Kaniru mentala, isna kata state government yang triple MCR. Menetakan itu triple MCR kebucing ini kita raja lah tu kata hak apa ni dum kita rai do teraiwa. Ni malah akan terai dengan gagam. Ka adu kata nomor ngalit ban sim ban ikundu puli kita kibrim kita kata ngai bakasyam jing adu kata. Bagani kecing duko kadaitan kada bodas council kami yo ibor ban penurlong itu kami balas council dan ya kebahagiaan kami di Pak Ibrahim